Zadrugari su noćas imali zadatak da iznesu svoje mišljenje o ponedeljnim potrcima Sofiji Janićijević i Nenadu Marinkoviću Gastusu i da odluče koga žele da nominuju za izbacivanje. Reality učesnici su odlučili da žele da vide leđa Sofiji, pa je ona prva nominovana. Milan Milošević je potom saopštio koga su nominovali odabrani, a koga publika. Od strane odabranih nominovani su Milovan Minić, Jovana Tomić-Matora i Dragana Stojančević. Od strane publike prva osoba koju je Milan podigao bio je Boža Franić. Voditelj je zatim podigao je Ivaniju Bajić, Elvina Kadrića-Kadru, Anastasiju Marković i Katarinu Samardžić-Keti. Nominovani učesnik je Elvin Kadrić-Kadra, a on je najugroženiji ove nedelje.